Okay, so hey guys, what is up? Engti is here and welcome back to my channel. Lasi pinia video long put hot kacetong tulong apa chorolo and pinia video long setame ako neli editing ang putaksi video nang 1p tulo atheke pinia video long neli nanglitum aphan 3 editing tricks nanglitum aphan nang 1p tulo totang te apor pawes ve pin video bangle pangcheng rong lonang and pangcheng chia prang a video Jongsi langme sian bote like pitha and channel aphan Jongsi subscribe kelang bote subscribe mon and bell icon press on atheke neli ki post in a new video nangli long nangkele aphan totang te start lonang. Let's begin. Totang te number 1 along dama lasi number 1 long apni bangal han lo whiteboard animation po lasi labang so phana tum first white background and okay white background and delote nilia sabso pading chot po pading mu chot si me hai kate la exhaust no dak po ili pading mu chot po jo and 18 second nili bilo an ke dana tum a photo se me ajar me nili isi example fa nili photo and bo hai nili hala isi a photo chen po nili example nama klaim pan okay nili labang so photo and lo anke so a photo se na tum labang so hola whiteboard kona si ki jut ma la da ana tum bidun kong hola end long an la ending an bidun kong okay after that labang so apne la photo in animation na tum damon in animation along damon nang tum anke dark nang tum phan hala white left white up podoi nang tum white down pa bang le binon ya white down pa long binon anke labang so apni se tame pa slow den on slow bang nang tum kon lo 4.5 binon 4.5 se me 4 ke no ya 4.5 le binon kena tum kai dit ji mate joy muchat po okay after that na tum la pene dalo putte na tum layer long namon na tum isia png download nang ji ate hand png neli Jongsi na tum download rekte putte neli link in the description bang so pene neli download ji apa neli link in the description abidat po jo neli stami and alo anke so png na tum hola whiteboard kona si jutma lan le lata bidun kongon anke laso apini kitchen ko son si idoma laso teng laso ahen la so ari sisteme exhaust damna po nili sisteme exhaust lo jo okay exhaust elo anke non banke na tum la bangso ahen png na tum ber non anke hola pu right side hola pu pene chabi option isi doi anke so chabi option pensi nang tum pamilai na po for example nili pamilai lo jo en chabi option na tum pamilai thek thilang poti nang tum nil pan comment na pmi atheke nili isia video naman pode Jongsi na tum thek thilang poti ko son pamilai ma ange la pene chabi option lo namon la son pamilai bo mon anke la son si dambo pode ne non banke bonai bompo jo la bange der chaji la sinili speed forward nambi pick up kona tum pan nili antum pan speed forward nambi pick up po and hey guys finally jo a result bang la son lo nang tum a video lo si a whiteboard animation dobo nge whiteboard animation la tips number 1 bang lo dorang te non bang ke la tips number 2 along bang la dam na okay tips number 2 along bang ke na tum fast isi screen recording kurina po te na tum kan master lo screen recording kurinon la typing la text along damon text along na tum la type non atheke subscribe to Engti YouTube channel Engti channel pu lida bang tok ba nalitum kopi si toy ma tongon
ida subscribe to ben Engti pu si tok he for example pan nanglitum sa may nangli channel amen si tok pen and dak bi melo like a typing effect la de labang okay tok dalo buten natum okay bel non anke la so apin natum hala screen record tang pot natum off check okay off check lo bute ako non ako new project natum bonai tu non new project long bang natum black screen and non ke black screen and ra hala mo pen nang ka record tang video and pen nang screen record tang video and ya lan lo anke so video first natum la crop mon nili samela ni pini ateng kan adjust for the crop lo okay crop dera pilo bote natum la adjust on ko swang dena sibima after that natum labang so la not important la important part ande natum bichon non kita nili play lang mo okay dabang same chok lo de yeah done okay non bang natum la pini adjustment along namon la ko bilo pini brightness bang natum pini below non 0 anke contrast bang ke 100 ke saturation ta 100 anke la vibration bang natum with it oh natum no 100 la don hai minus hai 100 minus ko reload no anke after that natum labang so apini video speed stamina natum bikong atheke pa speed mo chona po typing effect bunai pan list me dak 3 jo 3x nili speed bilo okay natum kan si bi man natum apini ateng bele natum binon okay da nili bunai dang lo an nili lapun ela ini vesting part ke nili cut pet po asinili save that po okay next bang lan lo aku natum new project bonai thina po dak ta natum son tak lo natum black screen non black screen and that lo pulote natum la padding shot non okay mopen nangli ke save tang video do tu lipo ke hola so video natum non yeah and that lo pulote natum la asap sopinan jo la son si natum teglong po mati di is tami hola typing pod ko pod dana tum crop along damon pass crop along damon anke hola nang he ki text support hai hola support ta cholo paklang atheke tum typing effect si banai po okay jo okay dana tum Karbi mela okay well don angin non niliang to mana maklang po koson mala natum apini same kelang jo lason theglo pa mane natum video lo same typing effect lason do bojo ngeda natum sound le ot bene tamil hai atheke sound ke typing sound ke natum youtube long available angela not important part ke natum kala mon ange natum safe one okay lan lo tips number 2 abang ke non itum dam tu na tips number 3 along trick number 3 I mean okay la si trick number 3 along bangel han lo natum isi video nili example pan nili isi video en po natum la video long bang sila cat at hai core out animation po mena bang la si nili isi video en jo okay after that nili gas po anke non bang na dum layer long dampen ala media long dampen al isi video download non I mean the link in the description of people and video bang green screen video atheke la so la call out animation na dum search la youtube long search bete do yes the main nili jo na dum manang people link in the description and ke la so pini na dum adjust na po anke adjust dalo pote na tum la chroma key lo namon chroma key enable da non angke na tum green screen se tame che remove fit po get che remove fit lo pote jo la son fast na tum long la son klang bo jo and I mean
la animation doi hai angke non bang kena tum non akam bang kena tum text ya tu na po personally baklang po yo ge kuswang den sin nangli text ke tu ni mal personally egas non ni list me egas bojo kuswang den si kecheng mal aswang den si nangli text pachok sipin ben video po okay non nili text video po for example nili mobile po si tok po example fan den akdom mo copy tok mala bang nang ning ha but nili mobile po si tok lo jo after that nili da exam na po atheke hola white box la me ko nai do ma an ke so pini la so a text pot na tum black color bi da non atheke hola white box pina uthi Jongsi white puti lage chimla da po ange nili robot to aba apne a form se anjo anke after that complete ange non mange in animation ben out animation an velo itum ka bonai ni ange non mange nili in animation no mange slide left si nili bibo inke pas lang na tum okay done ange non mange tum slide out out animation mang lai tum bonai na pas play nang de konang den labang so pene ki jone labang so pene ko sontong ki jone lang na okay and non mange itum slide right bang le binon nge speed ke mo pen ateng le wan le bite cholo jo okay done angela not important part can don't cut la mon ni samay cut la pala green screen samay cut pero okay well done angena tum save pena tum video long lesson call out animations the mina tum video melo and jo hapulo angge save man and bini video bangge ding nang naklo but nang tum pan helpful lo I mean useful lo la bang so video pusin learning thelo and nang tum pan langme sen lo bon pusin learning thelo video dong si langme sen pulote guys like pigang tha and channel of Jongsi subscribe kelang pote subscribe non and bell icon the press non all along because on atheke neli posting a new video nang tum along nang kele di aphan and gado ka we aphan sa choningri lo atheke la next video hai kopi topic basi kiwa ni ma video comment along thanon abhi ke abi I mean non mana binon Jongsi nangli non labang so video lang bom pote and ke dili na tuma comment por hipo okay then bye.